Ketheka mutegeri wa Weru TV na niwegano ntoko na kanya kangi kurumira Nteto cia Weru Thaa Ithatu beta kwa WANJERU na mwananirie wetu mathithio tukomonde ni Morini Kome indi mbere bururu ino ni musha Nteto iria tukubanganiritie. Mabisema ushunko ni kumarwanginirwa ukaria gukinya mushie kwa mututigi kirako ni kurumira kuragwa kwawe maandamano ni chuka. Ogoti wa Meru ni milioni 300 cia inyanya ni kuringana na murungamiri wa wosani wa Ogoti Francis Mungai. Ugambi wa mubunge Rahim Igururia ni mao magekirwa kamitini ya kuraitha matitama azimio. Kenya Kwanza karutha mucemanio ruyu wa kuthura maria magacwiria ntaira kiri matitama azimio. Tukiambiria Nteto cietu mabisha ma ucunkuni kumakirirwa ngirwa ukaria wa ndani muthenya wa umuthi ni makinyite mucii kwa mututigi Wirisi Mugambi uria araye mukaririgiti wa bodaboda machuka uria engi mamuicita kirako auragirwe na njira ya kuringwa risasi kiri maandamano mathiri magucwira mukari ungi Kioto uria auragitwe au kabere na mumuragi harekerwo na mbundi untu watumire antu maandamana muciu uyu kinuri ungiritwe ni mubunge wa Tharaka Tabwe Gitonga Murugara uromekirite bwirane wa gutumira kanya kawe tamukaririgiti wa kamiti ya gucuana na Kioto ndani ya bunge nikenda gutigira gikuo kya Wirisi gikurumirwa na mumuragi kubungwa kurukina uretia tongoria ni matige kuthungiria siasa kiri Nteto ino. Samuel Gaishima atuambirie na ino. Antoba muchiwaba Wirisi Mugambi kana kira kuno abathiete mbere na witura methori baririkana ugorobo Jumamosi ya tariki 8 mweri wena rira kiraku akwire gukurukira risasi ira aringirwo kuma bwa nyuma ya jakumira kibara. Ntegwite mwana onwe na masira noko na nte kumenya riu kira gitumite mwana onwe gwari murage na nwaka nkwigwa nkirira na nkegwa binya wako thirete bururu no ntwa mwana onwe wakwa kiraku ni wora tumenyagirira guko na ni wora tutethagia na mauntu mengi muno na riu nika ndauragirwo mwana. Bariuga kiraku akwite gikuo gitari giake nuntwe atari umwe wa andamani indi na tumitwe na atongoria kwaraniria na barabara andamanite kenda batiga kuinga barabara. Aratumilwa napo ni ngabana bwana Muthomi nuntu antu mau marugite makwenda kuona Muthomi marie riu kila kwa kina tumwa napo ni ngabana au tumwa ela diumela atini mage na peace nteba kuendasha tukagitata muntu mamonde tukathiria kila kuni ala thile aya kumana kwa polisi na kunkelwa atini OCS mwene naretete kila ku amwira nyathie ela ntumu makile mabonda bonda kila kwa mwati bonda iti andamanite ni antu makuma sera ntu muntu ali mulage do antu mali ni maratumete kila ku nankiro ega na antu mumati unundo alipo ni malambiri leule kila kwa kiale Nteto ino kimera bomba kubolera le unaona inyanga walikuta kapika kilako rukirirwa emunde afisa ba uchonkoni kuma ministry ya ukaria ibakinyete muchi wa kiraku kwambiria uchonkoni ara amwena kuigwa batirenda kwaraniria nati baugite ati utire kiungu batakengura gotigira ati bakumenya kaumo ka Nteto eno abisa baba bakinyete warera muchi ojo ukuriongretwa imubunge wa ichigo kya Tharaka George Gitonga Murugara ura abapete wirane bogutumira inya yake tamukaririgite wa kamiti ya igima ntuma wathonde ni ya bunge gutigira ati haki ekuonekana. Antubeta wa IPOA Independent Police Oversight Authority odaboe munde chairman wa umuye muno ndienda kumuona mwire na tume the best investigators no tutuikwenda matheme kiro bantu ariko agaibo komenda bio Nkuruki Gitonga na pete muchiojo wirane boguchwira wira mwekuru wa kiraku kenda aomba kumenyera twana twiritura atigitwe na tu ariuga nuntu kiraku na muchi wake baramamaga nyomba eno ira atirari kujuriria akija gukua agatethia kumiyojuriria kenda batura bantu ega wa mbere tujuririe ni nyomba eno ya mukuru uyu
kaingo mami amama abantu ega kibu ndegwendera front line ekarebwega iyo kazi nitafanya na nga ntiro dhaninka nkarotha nabi ntuwero kaigwa mbuyete kabo kaigwa pole agabwinde bumbeterete kya muntu ena kanyamu gake nonto manto muntu irotha wenka nonto ena inya aruthaga amwe na community nauritie atongoria barabangi batige kuringa chiacha na mwiri wa kiraku ende bapejane mautethio makuthiria kithikiro mujuju menya tutumira gikuo gya bwana Willis Mugambi kiraku no manto di machiacha ano gitu kwenda ite tafadhali mea tutumira manto ama ituonanieni wega butu kwenda gutigira muyoyo nyuma ya ndiungeno gitongana riungirite athithia baboda boda bamuchi wachuka baraba ukomanite ntere cha kirubia ara abapete wirane bokuthingatira kaumo ikuo kya mutongoria wago anto bamuchojo bakendaga thirikari jingia wirane bora ibapete bokuthingatira mantu mamabwega kenda haki ya gikuo ya kiraku yonekana lewa kinya bantu bauchi wa justice ona to tangumo udite kuboya justice, let injustice be injustice. Thirikari me injustice nienge turwa na thirikari kuwe na peace. Ugasha kwigwa ni antu maleruterete mambulagira mwana guti utethio mankiona kaele mamenye ne muboi ngai na mamenye ntolaga nyomba ya ngai na mamenye mwana nu akwa na muboelete nkinya bono kana riu alali mutala talani wa gututethia tuli family. Justice ya kila kune nkomenda na ninkomiona ankegwa ne kuthi magolo nkinya kule President William Ruto nenkuthie ende justice ya kilaku ya my nephew ole andelalelire nenkwenda justice ya kilaku enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma Kereshingi Nteto rungamirite mbondi ya washania wa Ogote County ya Meru tawe Francis Mungai na ugete mwankatha ino ni maumbite washania milioni 380 ire Ogote na rutite mukana kire abiashara mara matirengete barua ciao cia kuruta bwira methiro makirutha buno ntokethira kwena mushako tuko ite kurasha abiashara ni manenkeretu mwanka mweri wa kathatu kwethirwa mayoketie barua ino na kogure makithiro makirengwa baini nontubwa guserura muthuri Muriuki na riboti eno. Naona kwamba kuna watu wengi sana ambao hawajalipa run rate na hawajalipia plot zao, so wajitokeze kwa wingi waweze kulipa ili interest na penalties isiendelee kwa accumulate. Kuringana Francis Mungai urania bisa mnene kimbundi okuthorani Ogote ndene kaunti Meru awite mwankira nandi ibodhorani milioni 300 ya milioni 8 na I want to confirm that between January and March, the revenue that we have collected over 200 million during that period. Over 200 million between January and March. And that brings our total revenue at the close of the third quarter to 308 million. Arauge nandi monoto ya mbundiji ni gutigiriba gutantere mwanyamana cha kaunti Meru kutigiriba kugwata antu baria batirite license ciao. Kuanzia mwezi huu wa 4 tunaanza kufanya enforcement ya kuhakikisha kwamba sasa tunaweza kuambia ukaweze kulipa ushuru, na kulingana na sheria zetu tunaweza kukupeleka kotini tukikuta kwamba unafanya biashara bila license. So tunaomba watu wetu usingoje tukuja wakati wa kuenforce kwa duka yako tukute hauna license. Jitokeze kuja kwa ofisi zetu, jieleze kwa nini mpaka sasa hujalipa, tutakusikiza na tutakubaliana na wewe. Tutakupatia muda ya vile utaweza kulipa. Kama unataka kuanzisha biashara yako mpya, kabla hujafungua, kuja kwa ofisi, tuambie ninataka kufungua duka, nataka kufungua hoteli, nataka kufungua supermarket, kujeni muangalie ndio mnipatie invoice niweze kulipa license. Utalipa ikiwa haina penalty kwa sababu ni biashara mpya unaanza. Lakini ukifungua kabla haujatuambia, tukikuja tutaichukulia kama biashara ambayo imekuwa ikiendelea. Na inyaka gitakaka ibakorotera mono ngariche mutatu iri kuajira na gwika antu antoro gutibaterie. Elewa hili kulingana na sheria. Ukimwaga watu au mizigo mahali ambapo si designated au mahali ambapo hapajawekwa kwa hiyo kazi, ukishikwa tayari kuna fine na kuna penalty. Kama wewe ni distributor, uko na magari yako, kazi yake ni kupeleka mizigo sehemu mbalimbali ya biashara,
tafadhali hakikisha kwamba uko na distribution license na umelipa kwa ofisi na umepewa receipt. Na huwa tunasema mtu akitaka kuchukua distribution license lazima aandike barua na aseme magari yake namba zake ni hizi, ndio license ikitoka inatoka ikiwa na namba ya magari. Na nandi tutonijumukana jura itete kiria biashara ndani ya kaunti ya Meru. Unakuta kuna watu ambao wamezoea kukollude na officers wetu, hawalipi ushuru, au wakati mwingine wanapatia wafanyakazi wetu pesa na hawaitishi receipt. Tafadhali ninawaomba, wakati unalipa ushuru hakikisha umeitisha receipt, ni haki yako. Na wakati tutaanza kufanya monitoring, kwa sababu already kuna kitengo katika ofisi ya governor ya monitoring and evaluation, wakija wakute kwamba hauna receipt kwa soko, wakute haujalipa parking, tafadhali utalipa mara ya pili. Tuna hii kesi na wale ambao wameshikwa tayari already tusha report kesi polisi, investigation kwa DCI ya wale watu ambao wanapokea pesa bila kupatiana receipt. Nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Murioki. Mubunge wa North Raim Daud na ugite mota abunge makinya kwanza makethirwa magikarande muthenya wa ruyu na Rais William Ruto nikienda kwaraniria na kumenya no ugekarande kamitini iria ikathikiria mateta ma Azimio. Ariuga ati kuona taka kamiti ino igashira matunda no nturutererwa Azimio rutikuonekana rukiganirwa kuruki na uritie tagarira kiwatho rithiro rikiukirwa Raila na njuri yawe kethirwa magasho kamandamano ni kairi. Mutugikare na riboti ino. Ntuku inka inyuma ya mutongeri wa murengo jwa Azimio Raila Odinga gutumiria senators na bunge bara kwenda bethera barekererwa aria mbunge na rutererwa Kenya Kwanza egurwe mendekithe jawe taure mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto auririe na ndiakiaria mubunge wa North Raim Daud na ugite ruju rukiri bakethirwa bare na mushemano na atongeri murengo jwao kenda bagatumiria atongeri bara bagakabana na atongeri murengo jwa Azimio ra umoja. Tuko na meeting na rais 7 o'clock kama parliamentary group ya PG ya Kenya Kwanza, na hapo ndio tutasema ni nani atakuwa kwa hiyo committee. Lakini kama ni watakuwa na hardline stance, basi wacha tu afanya maandamano. Raila anasema unga ipunguzwe kutoka 200 ama 180 ikwe 100 ama 70. Wacha atuambie angekuwa kwa kiti angefanya nini. You know, some things, let's call a spade a spade. It is not possible. Na ni dunia mzima tunashida inflation. Kingi kire mubunge Raim na ugite ati kuna toka atongire barabathuri ni murengo jwa Azimio ra umoja bagetekanira kiriro aria na atongeria ba Kenya Kwanza na nkurukia kiuga bakeja kuria kugwatanira bachoka maandamano ne kaire bajokirwe tagaria rito ra kiwatho. Mimi ni wa Kenya Kwanza. Ile list ya Raila, mtu mmoja ule ako hardliner, moja ni Opio Wandayi. Nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya vetting ya CSs ndio alituletea shida zaidi. Alikuwa by force anataka ku reject cabinet secretary karibu 7 tukiwa kwa committee hiyo ya vetting, paka tukamconvince ndio akakubali kufanya paka 3. So huyu moja hafai hata kukua hapo. Shori hakuna vile hataweza kupeleka maneno mbele. Sifuna ni mwingine, Edwin Sifuna, he is even a hardliner. So unajua wakikataa ni shauri yao, tutakaa tu vile tuko. Na naomba IG wakifanya maandamano tena, wacha watu washikwe wapelekwe kotini na DPP asiondoe kesi tena. Wakipelekwa hata ile kesi nafikiri DPP withdraw, anaweza ku reinstate. Muthiaburu Raim ariuga na kugwata mbaru munini wa mutongiro mongo Rigathi Gachagua akiuga bageta itirari Odinga thirikari na iji kire ugite na ndirire nda utongerie tere kithurano kia mwaka wa 2027. Kama kabisa hatutakuwa na handshake, because handshake hakuna kitu itatusaidia. Itakuwa ni kama mtu analetwa kukuja kutusumbua kwa serikali. So tunasema handshake hapana. Nakubaliana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwamba handshake hiyo ndio itakuwa
mongrel. Hata rais amesema ni mongrel. Kiripotera Nteto Weru kwa ritwa ni Mutugi Kare. Ngwataniro ya Kenya Kwanza ni kwirigirwa kurutha mucemanio muthenya wa ruyu ni kenda gutara akiama mugwanja maria makethirwa magikara nthi na maria magataro kuma kiri ngwataniro ya Azimio ni kenda kuthondeka kamiti iria icikine ta bipartisan iria ina wira wa gucwiriria ntaira ya mateta maria Raila Odinga koroki bamwe na ugu Raila Odinga na njuri yawe ni monekanite kuregana na utumi wa kamiti ino na ya bunge makiwa marienda nkia mata ya Kofi Annan yathondeketwe mwaka wa 2008 kuthondekwa nikenda kuthiria mateta mao. Boniface Mongera gataririe nkoroki. Bunge bangwataniro ya wathani Kenya Kwanza igana rimwe mirongo kenda na bana rukirwa ntukwero juba kethiro berokera garoni ya rais ya Nairobi kiri mucemanio jwao kana PG Mogwe na moroto mucemanio igusho marito mogwanja ja bunge nyamo maseneta baraba kethiro betimo na mogwanja barotero Azimio kenda baunda kamite oromo na mwanyere kethiro kere mabata jarotero Azimio jira bakonda thirikari ethiro ikingia thanaku kinyambere batimo na ntukwero jo bainge batongere bakumorotero thirikari bethirito bagita mironga moya oni nyakonekana baikira Nteto ji breaks rebethirito bakyo Nteto mwitithiro shitheka chacha bicho karinya gukarika Nteto ijinasho ija kwangerekana mantu janjuro kana experts bakumorotero ome baranjure Azimio ikwendekithe bethiro be kamitine. You want an expert in economic affairs, they exist in parliament. You want an expert in legal affairs, they exist in parliament. You want an expert in tax law or anything that touches on political matters, they all exist in parliament. What will be the role of the experts and who do you call experts? So hakuna vile tutakubali watu wa nje wakuje kuingilia maneno hiyo. Kama kuna sheria ya kufanya ni wajumbe watafanya. Bonge na mpongeri Nteto gushokira commissioners ba ABC baraba butire ngoge erana ndi murujorotero wa Kenya Kwanza bakugete dideka. Wacha waache headline stance wakuje on the negotiating table tuongee mambo ya IBC. Hatuongei mambo ingine. IBC naye hata iongelewe vile itaweza kusaidia wale tayari wako kwa ofisi. Sio ati iharibu hiyo mpango. Saa hii tukiwa na by election haiwezi kufanyika. Shori hatuna IBC. Lakini watu ya kulishu hizi chumba kuharua. Ni kinya political players kinya watu ikakuju kinya kanisa ekejero kinya nto biashara na nto bank o stakeholders pakali mandura chatedia Kenya. Ute muntu wingeri murango ni president. We want to be fair enough. Like if it's about the House leadership, it will be incorporated. If we open the floor for other members to be part of the team and then allow the House leadership form kind of an appellant unit, that will also be admissible. Na marito kanala inapo Kenya Kwanza mira ntukwero jo Nteto yondera ndike thrisho kerotero abunge araba kethro besho kana kudura mokarigite na mulimo karigite bashoke bawe secretariat na araba kethro beidire karokyao iklak munene obunge. Ripoti ya muthia kethro na mende kithire ja mathina kethro tokiri karobia bunge mathina ja moja throje chirurongiro thirikari ronene na jangi ja throje kurukira kiri mitaratara ya bunge. Hatere kweja kwa kujoya ketho jetongire manto mbesha no mwanka mukono ja finance bill chwedro jo ithingatirwa ethiri guchinja shiriri kwenda ketho iche kuoneka ethirwa ni ntobibia kure no wa sheria tugachinchiria sheria cia Public Finance Acts several ila chumba kuoneka manto ja ujonte nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kineke mushumajo Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya tongoria ma Kenya Kwanza kuonekana magita makira ngwataniro ya Azimio gutina nkethi ikethirwa iribo gatagati ka rais na Raila Odinga riu makarina ura ni mugwati mbaru umunene wa Raila ni umiritie kumacokeria ariuga uma matikwenda nkethi indikira makwenda na thirikari kuraithiriria muntu wa nthino ntwaboria ngarama ya uturo ithiritwe igitie na nkuruki na ogite atongoria makaunti ya Meru ni matigane na siasa cia thirikari inene na mara
nibaraithĩrie kurutira antu wira kana kwithirwa makirethiria uthie na mbere matura. Ni Kevin Kimathi enaino. Ondi ndwaria mwanya ikoni nkethi cia ngwatanĩro ateteka mutongori wa murengo wa kisiasa juregani na thirikari ila Amolo Odinga na rais wa mugongo Daktari William Ruto sikire atongoria mwanya bamomba kimeneria ariure kinyawi Mike Makarina musiasa winkuma county ya Meru na ariure muthia tiondene muno murengo uyu wa kisiasa yontere cia Raila kinyawe na ituritia bokiri kwariria ngwatanĩro muno ikundine kantu baria batuire ya mawathe nyabakaua uteandisheki kana kwena handshake na twiromba kugea kwithira kwina handshake unikira ndomba ndi Makarina na inikuwa bokwa ikwithire kwina antu boko swa thirikari kenderi tango lakini maandamano thirikari yethirete tethia kimera ketu nonto antu bariro barime koi barimite airio bigethira bitana thirikari na nitwikirite thirikari uriro fertilizer ni irayanire ogagwa ile fertilizer irayanirwe na ara Rift Valley ba fertilizer otheri bakero fertilizer bawe bare Meru beye bare Meru ko kuria 3500 ko endo te utethwo tethetwe kwina county ira ci utethega iro to kwa Meru ke maandamano ya Raila na tutethie Makarina kulukio kiribokoni rwario ru na ngwataniro bakiunjia thiri ikirambo mbikia kuwa ke baraba kuwa ko ibo pinga na ko ibate kwenda oni Raila uwere ibakwaraniria na Ruto woni ndi mfuasi ora chietikitie na mwetikitie ambati omwakanya kira batu tore Meru twerere Raila kato mwirire batu anjendre tutewe sava anjendre tumirete kuona market mayani ate kuona market irio batu turenda basic intobira bio chumbura mwana insi nonto alema vare kwa rukire noro nonto bampara batu kyo tokuwa kumage maandamano yale mavu kenda to enda ukumage maandamano aso tutagumete onto munobo yangi tugumete onto bwa mirire na thina cietu ira tukulugera na bwa muthia Makarina tiete buruko lota thirikari ya Kenya kwanza rungurwa Daktari William Ruto na atongoria ba county ya Meru kiri uguni bwa thirikari oyi kiri ya Meru kuringa na wina nebo siasa nenthiru batu ndene Meru ke thirikari ya Kenya kwanza Uhuru ke utalilanto bara Uhuru andikite kana gibaki andikite 60 thaingo utalilanto bara Ruto ato andikirite batekinye 15 koundirira atongoria betu iba umire kenda bomba kueleza thina na thina te lazima umeke amene ke unda te lazima umeke Kenya kwanza koso thirikari no ntu tukuthurite muntu urandikite MP akandika MC akandika governor akandika senator andiki Meru na rira Meru akumia te Kenya kwanza ekumia iwowe uthuri wo utomatumia ko woni sauti ekwa nkethira nkarira kiantu na kenda ukuma Meru baba inge batamenya tugenda ukuma thirikari ne nyawo wa ukuma lakini wo ukuma thirikari ne 70% yeti yome na Meru county eringire 400,000 ke Kenya kwanza 400,000 ya tongoria betu MP MCA barabato konvizire kura iraringwa na no mwaka batoire fainda kura yure eko nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kevin Kimathi hatonogoke banini utikathie nwako Napaka ni wapi? Ogo Kinya? Karibu Koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngachererwa. Mama kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro nai. Lisha? Ovai. Ndabu. Ndakaria ka. Naoni. Inyago no kwenda? Niyo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma narwa eria ne lisha.
uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hii Easter burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next higher bouquet for lots of laugh-out-loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Tugethi na mbere nsoni cietu arutwo maria matikwibota kuma kaunti ni ya Thaa na Nkinyagia Meru makaguneka kumane na mbia iria ciocanitwe ni University ya KCA na mbia iria magweta teke la mwisho. Vice Chancellor Professor Isaiah Kindiki na tongoretie alimu na Nkinyagia gikundigia atarama uruguti wa baiskeli kire rugendo rwa kuthambesha ino. Mariuga obagatetheria banene arutwo magutiga kurungamia mathomo mao nontu wa wabisi Samuel Gaishima ena ino. Bantu au kungwera thigunkwe ya Pasaka makanichani kana na meji yago Thaa Kenya Barabangi arimoba University ya KCA Nairobi batongoreretwe imunini wao wa Chancellor Professor Isaiah Kindiki batomerite kagita kaguchwira bichi aritoba University nu baraba umete mechi itakwebumbira. Baricho ambie ino gukurukira rugendo rwa baiskiri ruraba umete Nairobi bathiuruka kirima Kirinyaga gukurukira Nanyuki muchi wa Mutindwa na bachoka Nairobi gukurukira kaunti ya Tharaka Nithi na Embu. Munene wetu ari na batwe kwambiria Nairobi twambiririe KCA University au Ruaraka tureja nawe tugitumira barabara ya Nanyuki mwanka twakinya Meru na twakinyaniria nawe mwanka aja ari atutongeretie. What we have realized over the years, there are students who actually drop out because circumstances change and they lack money even when they are towards their last year, even the last trimester. And we really want funds where universities can be able to assist such students to actually finish. And that's why we call it the fund we are looking for, Tekera Mwiso. Aritwa baraba umete kaunti cha Meru na Tharaka Nithi ibamweba baraba kwirigirwa gutetheka na utethio bobo burabo ambiritwe i Professor Isaiah. New president wa Saku Student Association of KCA University inkuromba mtu wonde uromba kwegwa aino tethio na well wishers bombo tutethia na ombe support initiative ino through our VC and sports
is a universal language which is understood by everybody in the entire world. Therefore, as KCA University, we thought, in the spirit of leaving no one behind, we chose cycling as our signature event in fundraising 25 million Kenya shillings and even more to support this noble cause so that we can enhance and increase access to higher education. Ende ibakuria antoba wendi bwega baerutaniri opeja na utethio bobo kenda aritwa batakiuma chukuru no ntoba kwaga bichi. We appeal everyone to come on board and partner with us in this very noble cause of fundraising for scholarship for needy students. Our pay bill number is 400-200 and the account number is 011291246-29400. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima. Vice Chancellor wa University ya Embu Professor Dana Mugendi akiaria na Weru TV na njira ya mwanya augite thina ya bici nikyo gitumigie kinene kira gutuma ciana imingi cia university inu ire mwane kurekeria mathomo mao ariuga ni methagirwo na mbia cia gutetheria ciana ta ino indi mauntu methagirwo marima mengi kagitanio kau mubunge wa Embu Gitonga Mukonji na ureti thirikari nene kwithira gitengera mbeca university ino nikenda yomba kuriba marandu maria mamirumirite ritamoneke mushiri atobesio. Arutwa engi thiini wa University ya Embu matiravota kuthii na mbere na mathomo mao kumana na wagi wa mbia cia kuriva fees na mavata mengi maria marenda mari university. Guku Vice Chancellor wa University no niwe Professor Daniel Mugendi akivoyaga utethio kuma kuri andu a wendi mwega uria ugatethia kurivira arutwa aya mathomo mao. Ariti miario ino ari University ya Embu kuria ikuvesanaga mbia cia utethio kana endowment fund kuri arutwa aria matari na uvoti wa kwirivira mathomo mao no ati varia arauga mbia ino itiregana. Students who find it difficult to continue with their studies and they are left with no option but to call off the semester or academic year. We need to increase the funds dedicated to student financial aid by reaching out to more and more stakeholders to endow the university with their finances so that we can realize more returns and then include more student with assistance program. I appeal to all the guests present here today and well wishers to support the fund so that we can continue to make an impact in the lives of our students. Guko mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukonji akivoyaga thirikari nene ukorwa igikirira mbia makiria kuri university no ya Embu iria mavata mao mengi makuamite ni undu wa wagi wa mbia mbiganu. We have had very many challenges with the universities in this country, and it is good now that the media is here to call upon the government, please fund our universities well so that they can be able to grow and lead the way of the future. And I want to say this because having interacted with our Vice Chancellor, almost all universities in Kenya are really in debt. Nuati wanakuri uguo University no ya Embu ni irathi na mbere kugwatira kithomo na njira ngurani kuona ni ambiriti mathomo ma TVET kuri arutwo aria matavituka wega kuthoma kosi ngurani cia gikiro kia university. And the Embu Professionals Development Association, we are already reaching out to students at all levels of education to mentor them and encourage them to excel. I'm happy that the University of Embu has recently launched the Technical and Vocational Training Institutes that will provide opportunities for our students who wish to enroll for diploma and certificate courses as well as technical courses. Through these efforts, I'm certain that our education standard will keep on improving and soon the county will be ranked as one of the top giants in academics. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbita Rita Mwaniki wa Musiri.
Akarima kiara nteresia kiamba ni mameneretie urungamiri wa kiara level 4 nonto wagi utungata umwega na riu ni makuria thirikari ya county kuthungirira nikenda kwagirithia sibitari ino kiri moronto wa gutigira akari ni makugunika. Haki yetu, hatutaki nyenyenye. Kuja hapa nimekatwa na wale wananipiga vita kwa biashara. Kufika hapa nimekuta huduma ziko chini sana. Nimepembeleza tu kwa kasha, nimepembeleza daktari ili at least nipate matibabu. Sasa nimepata tu huduma, nimehudumiwa tu first aid. Hata dawa nimenunua nje ndio nitibiwe ile ya painkiller. Ni huduma ya hospitali ziko chini, hata tunakosa kujua ni nini. Hospitali imeachiliwa, madawa hakuna, stima hakuna, hakuna chakula. Kuna masaa mama anakuja hapa nje kujifungua, unapata mama anajifungulia hapa kwa geti. Ana vile atapata usaidizi kwa hiyo si. Hakuna maji, hakuna stima, hakuna hata usafi. Ukienda huko kwa wodi ya wamama, kwa maternity, unapata mtu amezaa saa hii, anatolewa hapo, mwingine anaambiwa hebu lala hapo kwa damu ya mwenzake. Unaona? Watoto wanakufia hapa, madaktari wenye wako hapa hawahudumii watu, ni kuharasi watu. Daktari mmoja unapata anatibu mtoto, ametoka mtoto ameenda kwa mama mwenye mimba. Sasa unaongoja atoke kwa mimba, mwenye mimba akuja hudumia mtoto, atoke kwa mtoto aende kwa HIV. Kuko na vitabu zenye tunatumwa, enda upimwe. Sasa utaongojea daktari apite room 3. This hospital, we have a very big issue with the hospital, the management of the hospital, the governor. There is no medicine, there is no lights, there is no any services that is given here, no staff. The staff, like right now as we talk, the staff have 5 months. They have not been paid salaries. So if you see that you don't have salary, you cannot work well. Miwa Matangi akuje hapa ajue hiyo si shida yenye iko hapa kubwa. Jumiwa naona hapa nje mtu anakufa, anapeana Nissan hapo nje ibebe maiti. Mbona hawezi hudumia huyo mtu, aokoe huyo mtu akiwa mzima? Ngire mishetho ni riu kocha wa Sofapaka David Ouma na meneretie murungamiri wa mushetho wao na Tusker FC uria Sofapaka maraboriri wengo rushire gwa kibugo kibaroni kia Ruaraka kaunti ya Nairobi. Ouma ariuga nkinya kethirwa na gukatha Tusker nontu wa ushindi wao wa igoro atigwitikaniria na wamuri wa refari wa mushetho uyu akiwaga na ramaimire penalty nyuma ya mushethi wa kugwetwa ari wa mwisho ni defender wa Tusker. Rutereni rwawe kocha wa Tusker tawe Robert Matano na kathite ashethi mawe akiugaga ni mara erutanirie banene na wega gushinda mushetho uyu. Tusker ni momarikanya ni gatwiririgini na pointi 45 inya nyuma ya ntongoria na nchamba Nteri Gomaya. I'm happy. We are happy. Had to fight to win. It was a hard game, but we managed to contain ourselves and control the tempo of the game. So 2-0, clean sheet is good for us for 2 matches. We are happy about it. Because although the matches are a congested fixture, but we have to cope with it because there's no other ways. We have to continue working hard until we finish the league. But I'm happy with my boys. I want them to concentrate, continue working hard. That we need that consistency to push us forward. Yeah. For me, I think it was a tough game. Of course, I expected the game to be a little bit more physical, playing against Tusker. Tusker is a very direct team and a very physical game. Of course, they are very good in the long balls that they play. Of course, we concede from the long ball. For me, I think it's 1-0 for Tusker. But before this moment, my striker was on a counter.
Ambuko is being held by the Tusker defender. He's the last defender. This is a foul and a red card, but the referee doesn't give a game. I don't understand these kind of situations as a coach. Before I conceded, it was a clear foul. Then from this moment, I concede. I don't mind losing even 5-0, but if the reality is, if there is a foul for my team, give it to me. I congratulate Tusker to have, of course, to win this match today. But for me, the referees have to up their game. This is the reality that we're trying to say. Wegano ntoko na kanya kurumira nteto cietu cia muthenya wa omondi mbitagwa Wanjeru mwananiria wetu mathithio ni mwari ni comment kwendelea tuko mwega.